Good morning. We are heading today to that hill up there, Katna Storžič. In Slovenian that would be Pristovski Storžič, a 1,795 meter high hill. It will take us about 2 hours, maybe less. We park here at that place. You see there's nobody. This is the border from between Slovenia and Austria. I take decision today to make that video in English, my broken English, sorry for that. I hope it is well enough to understand me. Today it's 8th of July 2024. We are now passing through the Slovenian part of customs. There's nobody because we are now all in the Europe community. And there is used to be Austrian part for the custom officers and taxes and the stuff like that. You can park also on this Austrian side, but we rather park there because there was no open shops or anything or guest house. But I think this is in function, so on an Austrian side you can drink some beverages or even you can eat something. Storžič. Yeah, okay. I think this is the right. One thing more, I have to switch my hang on, my navigation. I am using a Mappy. I don't know if you can see anything. Okay, I will not shoot that. So as I said, we start from here. I think there are two possible roads up there, or trails. We choose to go to the longer one because it is lighter with no steel wires or anything. I think so. It's gonna be a beautiful day, a little windy again, as always this year. Bom tole zdaj v slovenščini posnel. V bistvu pejte kar po tej cesti gor, nič po tistem šavju, pogledajte kako je brez veze. Ta cesta je široka, lepa in tle gor so mi povedali sodelavci, da se gre do 2 vikendov in pol se zavije levo. Tako da malo to povem tisti, ki še niste bili. Okay, I said that in Slovenian language for our visitors because this is so close to the Slovenian border and that a lot of guys will go up there, the one who was never here before. So I will continue. I will try to make this video in both languages. I'm not that good in German, so this will be mixed video in English and in Slovenian language. So for possible tourists, SOTA enthusiasts, it's gonna be a little bit better for understanding. So you choose this road. I don't know if you can drive with the car, probably yes. But if you take in account that this is only 1.5 hour trail or trip, whatever, or hike, you can go barefoot without motorized vehicles. Okay, see you a little bit higher when we will reach the two mountain lodges, or in Slovenian language we says vikend. Then we will turn left.
See you up there. Tle pridemo ven iz gozdička in nadaljujemo po tej cesti do 2 vikendov, kjer bomo šli levo. At that point we came from the forest and we carry on this road which is closed for the traffic with the chain wire or chain. That's it for now. Prvi del na začetku poti gre po lepi senčki, malo se še meglice podijo. Široka pot. So this first part at the beginning goes on that forest, macadam road, in the shade. As I said before, it's gonna be very, very hot. So the amateur radio SOTA reference for this hill is Oscar Echo / Kilo Tango 121. It's a new one for me. And the altitude we are dealing with today is only 570 meters. After the last SOTAs we made it nearly 1000. This is a piece of cake. Pravim, da je SOTA oznaka OE skozi SKT Koroška oziroma Kerten 121 in da je samo 570 metrov za premagati, kar je enostavno v primerjavi s tem, kar sva delala zadnjih par SOT, ko je bilo vse posod okrog 1000 metrov višincev. Teh vikendov še ni, ampak verjetno, da bo tam nekje zdaj blizu, ki se pa pol zavija gor v resen hrib. Danes smo, a sem že povedal, 8. julija 2024. There she comes, my wife, Boža. Say hello. Fantastic day for outside activities. Ko boste prišli do tega mesta, ne iti levo tle, ampak se gre naravnost proti tistim 2 vikendima, ki sem jih omenil. Je sicer tam gor na drevesu, ne vem, bom lahko pokazal znak avstrijski, ampak se toliko slabo vidim, toliko nizko je, da ga nismo opazili. Boža, ko je višja gor, ga je opazila. When you come to that part, you just go straight, don't turn left. So you have to go straight. There is an Austrian mountain sign on the tree, but it is see better times, so it's almost invisible from that distance when you take decision to go left and follow the white road or go straight on smaller road. As you can see, that's what I'm talking about. Takole zavijemo, gremo naravnost in pol we go straight. And here you can see those 2 buildings. Tukaj se vidite 2 vikendici. Tukaj so pa zdaj table. Mislim, da greva midva tle gor. Bom še pogledal. Zdaj pa Stožič. Ja, en je rdeč, en je črn. Aha, črn, to je tisto posem, kaj pa vem. Bom pogledal, tle sta zdaj 2 možnosti. Obe peljeta gor, ena vem, da gre za Zajlam, pa toliko bolj
slab teren, gor zahoditi, poplezati, ena gre pa bolj po poti okrog. Tako da bom zdaj to pogledal. We are not sure which one to take, so I will have to look on the navigation which one is this one or this one. Kaj pa pomeni Krajnenstein? A vidiš, nekje pa sam Stašič. Ampak kaj je to kraj, mislim ime? Ne, tisto drugo je ime. I don't know what that sound mean. One is red, one is black. One is 628 and 627. I will look now on navigation for that numbers. Okay. Odločila sva se, da greva tle gor po levi, ker sem pogledal, mislim, da je tudi ta prava. So we take decision to go to the left side, right there, up in the forest. Čeprav je prvi del poti potekal po taki lepi cesti, se zdaj prebijava skozi tole vegetacijo. As you can see, a little bit higher is a lot of plants. Vegetation is very hard, and it's also slippery because I guess during the night there must be a lot of rain came down. I didn't expect so much vegetation. But it's nice. It's very humid. Humidity is almost 100%, I guess, because we are all wet. And this 570 meters won't be that easy as I thought. Po noči je moglo tle fino deževati, ker niže malo dol smo še čez neko blato moglo, vse teče neki, vse je mokro, ampak je pa lepo. Upam, da smo zdaj ven iz teh hujših trav. Je pa zelo vlažno. In postaja čedalje bolj vroče. Če boste šli, pejte malo bolj zgodaj tle gor tudi, čeprav je samo 570 metrov. Finally we leave this part, I hope for good or not. Končno smo prišli tle ven iz tega šavja, spet na eno cestico, ampak gremo spet nazaj, izgleda. Seveda, ja. I'm afraid we're gonna have to take this trail up, back in grass. Oh yes. Stožič. 626 is the name of the trail, se pravi 662. Škoda, da nimajo še napisanih ur zraven, koliko je še. Časov nimajo napisanih, nobenih. Malo bolj široko pa je. Out of forest, back to the road. This one up there was really steep. Tale pravim, gor iz gozda, za tisti, ko ne znate angliščine, pa to posluša, pa verjetno vsi znate. Je kar strma. Ampak pa prideš na to in se človek malo uspe spočiti. Čeprav je skozi lepo označen, imam skozi občutek, da gremo malo napačno. Prišla sva na lepo jasico. Tle gor. Kaj praviš, Boža? Na levo je Slovenija. You got that arrow, so the direction. A lahko ponoviš, ko nisem slišal? Na levo je Slovenija, na desno je Avstrija. Tamle tista lovska opazovalnica je pa očitno na slovenski strani. Ja, in kako to veš? Pa pa
pokažeš. Bom se obrnil pa pokazal. Aha, tole si gledala. Aha. I'm step on the Austrian side and Boža step on the Slovenian side. So another border mountain. Ja, tamle imaš pa opazovalnico. Aha, pa res. Avstrijsko. Ja, misliš, da je avstrijska, če je na slovenski strani. Verjetno se avstrijske srne lovijo. Tle se lovijo srne. Avstrijske. No translation. So, pri prvih zajlah. We are at first steel wire. Tamle, tamle. Gledam, da mravlje ne pohodim. Ja, jaz pa gledam, da me bo požrlo tle. It's well secured trail on very steep terrain. Je zelo lepo zavarovano, tle se pa že malo vidijo razgledi okrog. Na žalost spet vidnost ni nekaj, kar bi se lahko pohvalili, ampak vidi pa se nekaj. Spet malo zajla. Ja, očitno so spet izbrala to težo. Ne vem, je še ena varianta, ki je lažja. Ali so to obe isti, ne vem, vseeno. Vse ni nekaj ekstra, ampak malo je zopanje, ko so kamni čisto mokri in tile moje so levo čevlji na mokrem, to ubi Bože. It's well secured trail. The problem is the wet stones and boulders for my shoes, which is slippery on that surface. I think we are out of the steel wire trail. The part, it's really well secured, but as I told you before, my shoes is not good for the wet stones. It must be quite high, as you can see the views around. It's quite amazing. Kaj smo na slovenski strani tam spet? Ne mogoče, ker to je bolj globoko že gor čez mejo. Ne mogoče. A res? Pravi Bože, da je slovenska oznaka tam, pa koliko sem jaz gledal, tole že bolj gor v Avstriji. Mogoče. November, portable 59 oziroma ja, kar 59, Kilo Sierra 020, over. Roger, ja pozdrav, Kilo Sierra 020, Oskar Eko, Kilo Tango 121. Jaz bom kasneje prišel na 2 metra za ostale, ker grem kave postaviti, pa bom še pol se javil na 2 metra. S55 Victor November, portable, frekvenca je pa od Edota, se mi zdi. S58 Mike Tango, Edo, izvoli. 55 Victor November gre pa na 525. Ja, hvala obema, jaz bom klical naprej.
Tega posnami. Sem te sicer razumel delno, ampak te obnaša tega čisto novo mi pare, da nisem razumel tih najboljš, boš mi še enkrat povedal, če boš lahko. Ja, na kavi smo naredila, da v redu za enkrat ti dam pa tole 3-3, pa pridi, če lahko nagneš anteno ali kaj, da bi šlo tole boljš raport, da mi daš naj tebi. Ja, ti si 5-9, to je maksimum, koliko je zdaj. Ja, to je v redu, to si pa zdaj 5-5. Ok, hvala za 5-5, zapišem, hvala. Ja, tam na KV-ju skozi nekaj piskajo, čez ne vem kaj mi danes. Modulacija ti nekam, ali si mikrofon odmaknil, ko ti čist modulacijo tudi pobere, gre nekam v tiho ali pa ti prekinja moj kabel za mikrofon. Ne vem, nimam mikrofona na kablu, imam direkt noter v roki, če pa samo ti se to pritožuješ. Ne vem, so vedno take refleksije med nama ali pa je na tvoji strani mogoče tudi kaj narobe, ne vem. Sem bil kar na 300 naredil. V redu, možno. Jaz imam sicer 50 vatov, no. Dobro, no problema, naredila sva. 5-5. Ja, ne vem, lahko je, da so refleksije, veš, ker tle so sami hribi okrog in je glih tako, da pride, da so pod zamazani signali. To je normalno. Ja, vse lahko, da je to, ja. Je tik prav čudno se skup tole sliši. Ni problema, slišali smo se. Bodi fajn. Ja, 50 vatov je tle gor problem. To je 5 vatov ali nekaj takega. Hvala, pozdrav. Oskar Rekov skozi S57 Sierra Portable, Ceko Sota. Soča 5-2 Queen. Aco, fino. A je pri tebi v redu modulacijo? Čisto v redu. Tamle tam do 5-8 pride po črticah, nekje signal ti pride do 5-8. Evo, pa še za klub, Soča 5-1, Soča Ljubljana, Ormož tudi 5-8. Ja, hvala za obe zvezi. Sem mislil, koliko bom danes zvez, sem mislil malo dlje ostati, pa mi kratke val javlja, da ima high temperature, ker sonce gor nabija, drugič ga manj v senčko dati. Hvala, Aco, za obe zvezi. Pozdrav, 5-9 si. V redu, lepo se me živijo. Živijo, Soča 5, Oskar Rekov skozi S57 Portable, Ceko Soto. Soča 5-6, Ljubljana, Stara Izola. Samo malo počakaj, drago. Spet to grdokrat samo dnevnik, da ne vem, če mi znal prebrati for LFI 5-9 čistih, super. Odlično, Aleksandar, tudi hvala. Ok, bodi malo zraven, če bo še 70 kaj šlo. Oskar Rekov skozi Soča 5-7 Soča Portable. Oskar Rekov štrih Sierra FM Sierra Portable. Sota. S57 Indija Lima Foxtrot. Franci, ne boš verjel, glih hotel sem iti na 40 metrov SSB, da še midva naredima, evo pa gre, hvala Bogu, tule. Pa mi je postaja javila, da je prevroča, da ne more vdajati. 5-9 si tule, Franci. Ok, 5-5 na Jesenica, hvala. Hvala, 7-3, še kdo? Storžič, avstrijski je gotov. Okrog 45 zvez, kaj takega je v dnevniku. Vreme se je začelo malo kisati, vidite oblake tele. Jaz sem na naših Aladinih gledal, da bi tudi lahko kakšna plohca bila. Hočem pa povedati tole, da na ta Storžič so še dva Slovenca bila in sta rekla, da gre še na to stran. Druga pot, ki pa je lažje, daljša, je malo daljša, ampak je lažja. Tako da sva rekla, da greva reč tle, da se izognemo tistim zajlam, ki grejo gor. Sva videla od spodaj, ja, tam, ko smo tiste table gledala, kjer ima rdečo pikco na tej rumeni avstrijski tabli, je lažja, kjer ima črno, je težja, tako da sva se zdaj tudi to naučila za drugič. Jaz sem sicer imel to pripravljeno za goriti, ampak dobro, takole ima pa eno lepo krožno naredila, je pa tudi v redu. Dol pa tam res, ko je mokro, zdaj ne bi lezel. Takole bom še malo probal v angleščini, čeprav mi je mnogo teže tole angliško govoriti. Hello guys, that was in Slovenian language. I will try to
tell the same thing in English. Successfully finished activation, around 45 contacts in lock, including EI2 Delta Tango and Fox 4 Whiskey Bravo November in my lock. Hello Chris and hello Manuel, my two good friends. This is now. Boža, tega grem pa še gor narediti, da bo summit. Sekundo počakaj. I heard another friend. I will go back that we will make summit to summit. Okay, this is an activation zone. I must put down everything.